Chinsa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Specs Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo cho Kisii nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onye koganetie konyora obokoreri asomo cho Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otagetobo koreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Specs Opticians, macho bora kwa wote. Nago sogerio mwanchumo ligireria bwegetaseni kia Ndizi TV waire biyande onsia sogende tukabo kwene kiangano bwatitie emeroberio ya itokuru bwakete goikira chinga kibune chinga kicyaragire Chinsa Isato chiabono bo tukasentu ndende etokomira na sembe kirenga ekereno kwene kinga tonyere ko batu kumanyinganya ko bagwateka kurwakete goikira chinga kibune china mange hayagende tukabo bwatika imena isko Yorogongo rua Kenya naboigo orogongo rua Gusii naboigo inyora asense ya mwana kwenyoringa omogoroba obono Chinsa Isato nenu sumwanchumo ligereria dojiko batoko sanga amono mogeni bogo kumia mogeni oyo akurukunganere caution ilwadhi kurua asense ya bongerese ya mo ase ya motorachikoba tokoerera amange no mosibati ole omosomba onyasae oyo onyare kobaga komenya amona evirus biria byenyamoreo asemya kemenge naboyo kwene kengonyare kobaga koyerandia enchiri asanyare koba gagwetana na Chinsa gwetania emerongo etana sekirenga yo kwene kengonyare koba kwene na abantu ogosemire no mugani oyo turachikoba togosanga amonere echinga kichiraike Chinsa Isato nenu sukolende ngore nanda seka getali getambe tunyare koba tukomanyania mona inganyare koba kagwateka. Weterase enchira ye mitandao Facebook no torebuna Ndizi TV News Digital wetera sensemo ya YouTube Ndizi TV News na bogo weterase website itu www.ndizitv.net Petra mo keira nero kwenekia buneliogi ne chibicha chago chera senchira yobo ikera letelia ngoro kwa Josephat Amisi na kwaliga ntanyara kwa batoko sanga monaje go ikera omoalio Amayia Chinsa Isato chiabono butuko mwanchomo ligele kurwase county ya Kisii na enchera ye moyo kwenekia buna ebisakubiria ebike mense ya Kenya nebere byanyare ko babigo ikerwa amono bwene bwabo na boigo kubekwa somoroberio bwamagendero litkolia lero nigo ekiombekelia kya amshili kyanyare ko ba igego chaka omoroberio oyo boko baikera anene sekyanyara ko babigo twara omega na ababwatani kurwa sege sakukiri kyabanu bime county ya Kisii kolengana ne kyombekyo nigo gyatebiringange chikobage kwene Kenya kyabekire meroberio yogo ikera abantu bunabo nabo igo kubabeka somoroberio bwa amagendo nyenabo nigaba kwaneri korwa asosaba nogari korwa sekyombe ekyo bosegesa kwekyo kyabano bye ime county ya Kisii banyara ko bakobole serikali ene nabo igo serikali
county koenekia buna kianyare kwa bageko basira ntabara banyara kwa bakwegendereria sobugima bwabo bwakira rituko muri kyo itevali no sero na ikira na somo yego ina gusanga muna intwe orabotiro kubatia abantu korwase chiamate chitari kwenyara nigo bagenderete gusaba okoinyorwa na boigo gusirwa kubwatikana na makungu bawetera korengana negatiabo korwase amate abanubia babeire bakwebo mono asibono bagwakambuya ase kiombe kya Amshield International ekigia sokirie erio kubarwanira kijijini. Kwa hakika tumetengwa kwa mambo mengi na hatukuweza kupata wale ambao watatutetea, na sisi wenyewe hatuwezi kujitetea, ila Mwenyezi Mungu ameleta organizations kama hii Amshield International waje waangazie matatizo ambayo sisi tunapitia ili ipate kujulikana. Ila naomba sisi wenyewe vile vile tuungane, tushirikiane na hawa wadhamini ambao wanataka kutuelekeza. Omo executive director ogwekiombe kya Amshield nigagokeire okwariganiwa kwabo na wakambuya ase ababwatani bande ase okubabwatia. Is to say thank you to the community because of the reception and the organizations which have been partnering with us, forming synergy so that the community can benefit. As well, I want to thank the Minority Rights International, which has been funding a few projects in the Nubian community so that they see that the Nubians also have gotten their rights in terms of education and in terms of health. Nigo bakwerera egatiemerobero yabo bunekyombege kwegerera obosibole bwa mwanyabantu. Some of the projects that we do as an organization is address the issues of human rights in terms of gender-based violence, sexual and gender-based violence, all those violations that are affecting our human beings around our county. And then we also talk about the issues of governance, and this in terms of good governance. And that is where we come into terms on the issues of inclusion of all persons within the society. And the major project that we've tried to run as an organization is the inclusivity of the minority group, which is the Nubian community, which we urge them to speak up and address some of the challenges that are facing them as a community, since they are a minority within the region. And one of them is the aspect of housing, the issues of IDs, national ID identification cards, which has been a very major, rather a big issue in the county for them to get identification cards. Koregana nabantabo korwase amate yabanubia ni gobabwate amakongu au ayabwente kodigereriwa asibarure okoboria ogokonywa. Kuna watu ambao ni orphans, tuko na widows, tuko na wagonjwa, tuko na the poorest people within the county kwa sababu hawana shamba, hawana kazi, hawana makao. Inatakikana society inaangalia watu kama hayo. Tunaomba zaidi kama kutakuwa na wale watu ambao watakuwa watatusaidia zaidi ya wale, tunaomba mtusaidie, mtupatie usaidizi zaidi. Sisi kama jamii ya Kinubi tuko na watoto ambao wanaenda shule, school fees ni shida huko. Chinga kiechoni gabwatani korwase kyombekyo kya Amshield batebire na nigo bariganetio ndebwensi oyoraganie ko bwatana nabwo. Hope for the people, any partners who are there who can support this particular forum, this particular group, please come forward. We are ready to work in addressing some of these issues. Whoever out there want to partner with Amshield International, you are welcome. Come over, we can partner, you can fund us or you can fund our activities so that you can see community coming up and people having their justice and living in unity. Bono nigo boseme bwarure asabanta bwogo swase byombe au eriokonyora obokonyi ase obwororo. Na sisitiza kwanza vikundi, watu wao wajiweke kwa vikundi kwa sababu kwa saa hizi serikali inapenda watu wao kwa vikundi ndio wanapata nini? Wanapata usaidizi. Maana government iendi kuona mtu ati akiwa individual. Government inataka watu wawe in group. Noko na kuokoboria ngo chia sabara ikorwase serikali nene na boigo serikali ya county. Na viongozi wote tungeomba na nini kama county government. Hii ambao imetukujia ni ile msaada inayotoka nje. Je, sisi humu ndani msaada wetu uko wapi? Nini pia mna jukumu la kuangalia maslahi ya wale ambao hawajiwezi katika jamii. Ripoti ya Ndizi TV, Erietariane Evelyn Osero.
Biamono omoriki oito Evelyn Osera soroboti rwasenchira yobo ikiranu togusuka mutwenigo egesaku kyomo Gusii anene korwase county ya Nairobi banyareko bakoburirwa bache amo asekerenga yoko bwaterana nabo igo kwegendereria sechinchira ao echinga kibamenyete isko yorogongo rwa Gusii ankorengana na Geoffrey Musiria oyore omonogeri bwa Gusii gosegesaku kyaba Gusii me county ya Nairobi chigaki anyalete koba kwarigania omwego yunyalete kobo koleta amo egisaku kyabwa Gusii anenensemo ya abangina banyalete koba bakomerana ase ensemo eyo ya Nairobi go kwana nigo Geoffrey boigo anyalete koba koboria okobwaterana ogo ikeranu asabara ibonsi bakisiasa nabo igo gosaba ngobotore banyalete koba korokana se county chonsi cha Gusii county Nyamira nabo county area Kisii. Kama Musiria katibu wa afya jimbo la Nairobi ambaye ni msemaji wa Kisii Nairobi na diaspora community yetu ya Nairobi, ile kitu naomba ya kwanza tuwe pamoja, tupendane, tusiangalie chama. Kila mtu si chama, kila mtu akona kutafutia aingie mahali anataka, lakini tukuje pamoja kwanza, tuangalie ni nini itatoa jamii yetu kwa shida, kwa sababu hizo chama zote zinataka kupeleka watu wetu watoke kwa nini? Kwa shida. Tusipigane kwa mlengo ya vyama. Viongozi wetu wale wa Kisii tunataka tuwapatie direction kutoka Nairobi, kwa sababu hao watu wa Nairobi ndio wana decide Kisii inaenda wapi, si ndio? Ose ni moko banganga yusi yogochi gochi. Nalimo viongozi wa Kisii mkuje pamoja kama sisi wa Nairobi tumekuja pamoja. Mwache kupigana. Gavana wetu Simba na Majority Osoro wakuje pamoja, Machogu ambaye ni CS wetu, na tuko na senator hapa Onyonga, tusaidie. Umekuwa ni mzee wa miaka mingi na uko na ujuzi, leta jamii pamoja. Gati yabarai awigo hawaikiranete ase omoyega oyonomo senator we county ya Kisii Richard Onyonga oiboigo nyalete kobaga kogokera omoroberio yobuo koleta abagusi anene county ya Nairobi naboigo anyara kobaga kobwatuka engana ya bene gusengwana ya bene asanyara kobaga gusegeto morembe no botereru anene sabare bagisiasa ime county ya Kisii. We are sick and tired of politicizing everything in Kenya. We want to look for a way on how we can improve, change, and enable our community in Nairobi to be considered as a viable and working community. Any politician who wants to come and meet the Kisii community, put your money together for the circle, for the youths, for the mamas, then we will consider what you are talking about. Tokoska motwe omraibense Daktari William Ruto litukolera lero niganyara kobaga kora abaraibande asogo chengera emiaka emia eyemo yobokoreri bwe kanisa ya AIPC umuyego yonyara kobaga korekana segeti kiamo Sports Center Kasarani ayirigo achire magega ye miaka ebere yokanyare kobaga eta okongusana no gotindi okwanyara kobaga korekana ase abisino boteneneri bwe kanisa eyogago kwana nigo Ruto anyara kobaga kogo kerobo koreri bwe kanisa eyo naboigo watebanige serikali rachikoboye kwenekinga yabekiro kubwata na kwabenene chikanisa asekerenga gyo kwenekibuna serikali ya Kenya kwanza yanyale koboigo ikirania chira cha magenderero. Tumekuja sote kusherehekea miaka 100 ya kanisa la AIPCA. Na tunashukuru Mungu kwa hiyo miaka 100 tumeona wema wa Mungu katika hii kanisa. Mahali kanisa hii ilianza sio mahali ilipo leo, na tumekuja hapa kwa furaha nyingi kusherehekea miaka 100. Kwa wale wote mlioshiriki katika kupatanisha kanisa hii, na wako wengi, mimi naamini vile neno la Mungu linavyotufundisha, mtapata sehemu yenu katika baraka ya Mungu kwa kuchangia kupatanisha kanisa hii. Huyu Bernard
Regina, Patha, wengine wengi tulikutana na wao tukatafuta namna. Wakati walikuja kwangu nikamwambia hii kukutanisha kanisa hii pengine inazidi mimi uwezo. Nikamwambia wacha nitafute kiongozi wa nchi. Na nikatafuta Rais Uhuru Kenyatta, na mimi nataka nimshukuru kwa sababu alichangia sehemu kubwa kuunganisha kati ya baraibo igabanyarako bagwikirana asomega yo no mukonyi bumuraibu enseriga digashagwa uyo nyarakoba igakogokera oboteneri bwe kanisa eyasate birabange babarai abanyareko bakora ekanisa yase myaka emyemo ya nyarire ko bagegweta nigo barenge gati yabarwanire bo bose bole bense ya Kenya sekyombekeria kya mau nonye nabo ni ganyarako bako bahenekeria buna bachikoba bako bwatera na bune serikali amone kanisa. Church, Your Excellency, was a spiritual wing of the Lord Freedom Army, otherwise known as Mau Mau. But just as the Mau Mau people were neglected, this church, the spiritual wing of the Land Freedom Army, was neglected by every successive government. This church itasaidika, ipate heshima yake, irudishe dignity yake wakati ya serikali ya William Samoei Ruto. It was his desire that this church be the way it is today. And when he became the president of this country, it was even more now urgent that as a symbol of the unity of Kenya, he could not continue engaging with different functions. Na ndio rais akaniamurisha alipoingia kwa ofisi, haraka iwezekanavyo tuanze safari ya kuunganisha kanisa hili letu. Na ndio mimi nikatafuta hao viongozi, tukaanza mazungumzo, na nikatafuta maofisa wawili wakanisaidia, PS wetu wa internal security Raymond Omolo, pigieni yeye makofi, na huyu regional commissioner wetu wa Central Kenya Frederick Shisia. Na mimi nataka nishukuru hao maarchbishop. Nero mugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja nigo agokera oboteneri bwe kanisa eyo naboigo ekoboria babwatani anene abu barebe myaka ya igatwana ekegori kyabasao bagenda tokoba bakubwaterana asobora bwe kanisa eyo asanyara ko bagakubaboria banyara ko bakubwaterana naboigo ko bwatia chimbaratero ekyabara ya banyara ko bakwene kyabuna ekanisa eyo yenyere ko bahye ko basobo koreria se myaka emyemo yanyare ko bagegwita ngana boigo yanyara ko bagegosirwa n'abachumbe abanyara ko bagwikirana ase omoyego yo. If you listen to the sermon, a child has been born. The youth are the architects of the future of this church. Muongeze nguvu kwa movement ya vijana kwa kanisa yetu ili siku moja tu celebrate miaka 200 ya kanisa yetu ya independent. Tukiangalia nyuma hata kwa wale sisi tuko na watoto, ile experience yetu ndio inahakikisha watoto wetu zile vitu tumepitia. Kama tunajua elimu ni nzuri, tunahakikisha watoto wetu wasome. Kama tunajua zile vitu mbaya, tunaambia watoto wetu waepuke. Kwa hivyo lazima tuangalie pale tuliotoka ndio tujue mali tunaenda mbele. Growth, and this to me, noting that the chair is just my neighbor and his church is just at Korogocho there. We know each other very well. But sometimes at the main road there were some turbulences, but today the turbulences has come down and now the freight will be at its control. And we hope and pray that now going forward, Archbishop Mudhuri, the mantle you have been anointed to, is going to take this church to
Togoska motwe nigo bono abarai kurwa sorogongo rwa notice tani banyareko bakoborigwa ko esokia na gusira emeroberi ao yekisemi bunenchira yamoyo kwenekia buna chiskuru a sensemo iyo ya notice tan chanyareko bachigokora bya se amatemwa amanene ngwana nyareko bakobwato kwa no muteneri bwo bokoreri bwa serikali Felix Koskei chinga kenyareko bawikirana ase county ya Wajir ase kerenga igyo chengera usoma yagabugo chengera obokoreri obuyabwa eskuru yaleleye gutoka imeye county ya Wajir nonye nabo nigo Felix boigo anyara kwa kwenekeria bamenyi bensemi bune serikali negene tokobage kuire bitambukiro ao bunenchira yamoyo kweneke bune kerengo kyoborendi kenyere kobage gotingiwa ase ensemo eyo nengana boigo yanyara kobage gosirwa nagati yabarai habanyara kobagwikana se omuyiga uyokorwa ase county ya Wajiri ase banyara kobakuriye irangamba chikoba bakweneke hanga banyara kobagusira esektengima yechisemi muendelee kuhakikisha kwamba mashule iko na madarasa, mashule iko na shamba yao, na mashule iwe na walimu, na walimu wawe na mahali pa kukaa. Alafu serikali itapeana security ya kutosha ili watoto wetu wasome. Mlikuwa mnajua Tarbaj constituency ilikuwa na shida ya usalama, na usalama inaadhiri masomo na hali ya maendeleo. Vile hii serikali imeingia, mnajua Tarbaj ni mahali iko na amani kama kwingine hata kushinda Nairobi. Si hivyo? Huwezi kusikia watu wakiuawa wakiolela zamani vile ilikuwa. As a government, we take education very seriously. Nigeria is oozing with talent, and it's us to nurture that talent. Our girls in secondary schools have done so well this past year, and I'm very proud. Togoska motwe abamenyi anene abonchorera kurwa somo chyo Bungoma litukoria lero nigo baesokia na korobekana asekeri bakwe mburunganeria oboteneri bwe county eyo nabo ige serikali enene guchaka omuroberio bogotagora amagacho ayo agendete kobaga gutumika buna chinyomba chyo bonchoreria obogatagati bumuchi oyo Bungoma bagokwana ne chinyomba chyo borali nigo ba mochiria serikali county ya sebate biritinyarite koba kwerege tambukiro gyoko bamanya bonchorerio abo mapemelinde banyara koba bakwirigania bunenchira ya moyo konganye binto byabo byo bonchorera kurwase amagacho ayo nonye nabo nigo bagende tokoba bakobarasarase batebire ogotagurwe kinyombe cyo nigo kwanyarire kobo kubairania maiga asenchire yo bonchoreria. Shutumu hii vitendo ya kinyama ya kufurusha wafanyabiashara katika Bungoma, na tunarudia kuwapatia onyo. Hatutasimama tuangalie tu watu wakiumizwa. Nilisema tutachukua hatua. Tumepanga mkutano yetu na wafanyabiashara ambao waliathiriwa, na tutakuwa tunachukua hatua ambayo tutakubaliana. Nashutumu hii kitendo ile imefanyika na serikali ya county government ya Bungoma na pia na serikali ya Ford Kenya, sababu hii kitendo kimelenga wale watu wadogo katika county ya Bungoma. Imelenga wale mama mboga, imelenga wale mahasla, wale watu wa vieski ndogo ndogo. Kule nyuma hata mmeona vile ndizi zimepandwa. Kule nyuma mmeona vile takataka imetu. Na hii area ni 2.5 acres. Lakini ile hali penye wanachenga contractor anachenga saa hii ni 3/4 of an acre. Togoska motwe nigo abamenyi bakuragwa muna bari bakisiasa kurwase county ya Meru babolire serikali nyare ko bekwire bitambukiro ase kerenga gyogotingia oburendi asenseme yo magega ya ebikorwa byobwibi bwetu go bigendrete ko babikorokana asensemo eyono nyena bo nigo abara yabwigo bamuchirie nsemo yo burendi ane nabanyanyimbo abo bagendrete ko babakobabwato kagose batari ko babakokora ensemo yabo kweneke buna banyare ko bakobabeka byara bakagerwa habo banyare ko bagotoka amane bikorwa ebyobo ibi bwenibo. Haja kusema tuko na security, lakini security haiwezi kutusaidia. Na nataka kuangazia jambo moja tu ambayo nimesoma katika mambo. Kuna wakubwa hata wa serikali, wa askari, sio serikali, polisi. Wakubwa wa polisi wanakuja badala ya kusaidia kufuata wale ng'ombe, wanakuja kupanga mikutano. Tumekuwa na shinda, watu wameibiwa ng'ombe. Huyu mheshimiwa Mporo wa Bori jana alikuwa anazungumzia haya mambo pale bunge. Hiyo belt yote ya pia kule Gemeno ni mambo ambayo yamesukuma Wameru sana. Na bwana Speaker, hii ng'ombe
haisikuliwi usiku. Ni saa 2 asubuhi kama jua iko inawaka. Na hapa tuko na PPO ama regional wa polisi. Na hapa tuko na komanda wa polisi katika Meru ambaye ni rafiki yangu. Wakienda pale kuangalia zile ng'ombe, wanasema ndio zile pale. Tuko na kijana yenu Kithure Kindiki. Tangu aingie katika ofisi ya usalama, amezima maasi ambayo tumekuwa nayo ya kuiba ng'ombe, kuua watu ovyo ovyo kila mahali. Huko Baragoi ameingia, huko Pokot ameingia, huko Baringo ameingia, na yeye pia nitaongea na yeye ili atilie mkazo kusaidiana na administration hapa chini ili tuweze kuzima. Roboti urukurase county ya Meru mwanchomo ligirelia na rogoto irase mutimoko motangani hime ya Amayia Chinsa Isato chiabono botuko tuachaka na gotebia ngango chigutore gosanga amo no mogeni oitoko shin kurwa sense ya Bongereza nase kikoshin mwanchomo ligirelia asobogima boito bwakirali tuko abantu mbarora bange nonyense ya Kenya habwo bagenda tuko bagwetera makongu ae chinga kibanya leko bakonyora ebinyinyi birie byenyamore kurendeli boli neliringa mparenga bakonyara ko bagwesokya nabo gochaka kwenania obosemia gochia ase ekegori egeke kiabasai habo bagenda tuko baboigo bakotsiria ogosemeria chinga kibanya leko bakumirana amone ebinyinyi buna ebikoshi noyomo bwaba bwatani aneno yunyale ko baga komenya amone ebinyinyi bya semyaka emenge nonyarabo niga ireli bagelio gosemia abantu nakoba omoyo bogosemeria ingati banyara ko bagukwa omoyo chinga kibanyale ko bakomerana amone binyinyi bune byunyale ko bagweta chinse aao nanyale ko bagwikara na imense ya Kenya myaka ebere nyale ko bagwitana na sensemo ya Kisumu kanyara ko nyara ko ba kagukwana no muganda bw'abantu abange asekerenga yogosanga amona barabo omugano oye na intu ntage kogera bunigeta seniki Ndizi TV asobo tukobwa rero tutegeta so ase ensemo ya kabere studio chinga kitoko chikobato komerana amonere tobeke enkwana engikirano amonere tonyara ko batogosanga inyora ngere botambe gwetera semitandao ya ito ya Facebook no tore live wetera sensemo ya YouTube na wetera se website namba ya SMS ire at CTV ya umanchumo ligirelia na bogosanga ekerengeli kiago neliboli riago amona into togende somo timoko mwenge kegima ngomera na tole magega yo motimoko oyo ngakithoranyara ko batogosanga monere nonye nabo asomonwa bwekenya morero kurende ni no gosemeria nganto chikoba to kwenyora livaga nere korategerera omugano oye togendare toskare kurana torasegeka gitari kabe igetambe ngakitokomera na sensemo ya kabere ye studio amonere caution.